Hagani ka video ngan pen EAP ban an kai shopi ki candidates lani ki applicants baro ki bamut ban apply na bata ki post ki balai apo ka DSC kata apo East Kasil Southwest Kasil ban kumjuru sha Ribhoi district te shisen ba phila de ban register yelade ha po ka make recruitment.nic.in ki philala ban apply nang ta ki to ki post ki badang shu punlai shen man hagane tilada phidang dei ki batmai phimpat yo I kita ki post ayu ki balai te phila ban page apo ka channel jonga ki don shibun ki post ani ki vacancies ki balai apo ka DSC habro lai tli ki district te pinso ha ban page ha ya ki to ki post war ki don la gejong ki category te phila ban apply kat kum ka jingla gejong phi bat kat kum ka kerdan ka ba phi pendem bat kum juru lada phimpat register yelade sum ha ban register shwa khnang ba phinla ban apply lungba kani ka website kata ka makerecruitment.nic.in te din ba phila de ban register sashu pendap hangni ka office phi mut ban apply na ka office ayu idon lut hangni te ngang apply na ka East Kasihil te registered email address u email uba phi ai ha ka porba phi register ya ka application forms bat kumjuru ya password ru de uju hi ha ka porba phi apply ya ka application forms te lada phim patnang kumno ban register phila ban page ya ka video ka bangala de ban shna kumno ban register na ka bata kani ka makerecruitment.nic.in te hadin kata pinsa login no te hadin mo phila de ban login te seklik nang te bodon lai te liki lai hadin ba phila de ban login te klik nang te bodon lai te liki dot page kami kum tu te kami kan te ka preface jong ka home application my application file representation against rejection application account setting but ka log out te na ka banta ki fresh applicants ki ba dangshu apply thamai click hangni applications te hadin ba phila de ban apply ba de nada phikwa ban page ya ka application forms ka jong phi ba phila de ban apply so click hangni my applications so ngin click hangni namta ka application kasuki kanen te yai app yai sha ban nga sport tidin ba phila de ban klik ha ka tu button applications lani online application kan mi kumni ka preface kin don hang ni ka important notes to candidates tilada phi la nang ban snguthu phareng phila ban play hi kini ki instruction hang ni te re lada phi pat snguthu bha te mlele kini kimda don kam hadu kata kata te ngan pen I be ye phi kumno bo phin apply direct ya kite ki post ki bala de ban mention ha ka DSC office dengan close ye ni to select one of the multi posts and click on the application button at the bottom pementa phin ha ban check ya ka post hang ni ke post yu phi kwa nang ta sa click pe yu yang te I square hang te square box chu click hang to pe la one rong blue
Ti phi kwa ban kli ban apply ka driver ne, enumerator, forest guard, ta grateful, ter gitu don pun kini ki post ki ba like. To ngan peni phi hangne na ka banta hangne pade center of exams. Hangne center of exams kande po Shillong pe. Hadin ba pila dep bantik ya kani Pisa klik hangne center kalawan. Andai lada pimtik angte kan muan demo. Okay. Lada pi apply nam ta ka post driver. To. TP tengah hangne ngan naga banta ka post grateful. Te Shillong. Jadin ba pila dep untuk application status melelei ngata ke fees ya ban Siew ma. Dengan scroll sipo dengan apply no ne. Jadin ba pila apply tu pe. Kalau mi hanya name of post grateful last date kan do 3 September. Application fees kan day sanpau tangka but ke general kan day shispa. Di pin haban nomor ba hangni kalau mi lupa fee amount ke day sanpau. Kita select payment gateway. Digibun gi parlok ki bomnang ban pay lane ban Siew ya kani ka application fees. Te hangne ngan pen EP kumno ba pin Siew ya kani ka application fees ru. Chu klik hangne nangta hangne GRAS. Din ngata pendam inu captcha. Submit ma. Hangne kan mi kumni. District Selection Committee. Payment for District Selection Committee. Te hangne payment mode pe yang te kala mi to dark blue. Pen hai knia. Ini e-payment including net banking, debit card, nani pila ban pay across bank counter, nani SBI e-pay, nai daga e-payment. Te pe yang tu kad chalan amount yang tu lami payment period one time. Nang ta scheme code nanti ladon nang ta toh pulih kete important notes. After selecting the payment mode and click on proceed for payment, a GRL number will be generated. Kindly note down this GRL number for future reference. Te pihak ban bu bahayu ni GRN numbers hadin ba pila de ban pay note down bahayu ni bu bah nomor kin sa pan ya pi nda pilih ban submit cubu lada kidon kam lada la syakot ya pi namta ka personal interview nane written test namta kidon kam nak namta uni GRN number. To namta an penhe an penipi proceed for payment pengne select banking shwa te ne pekadon tangka State Bank of India batka Yes Bank. Dengan klik hangne State Bank of India. Isubu lada ki parlok lani ki candidates ki bomdon ya ka State Bank of India pila ban transfer syai parlok ki jongpi lani pan ya ka account jong parlok jongpi sa shu iCash ya iru bat shu debit ya ka Pisa na ka account ka jongki parlok ki jongpi.
But sashu aika she iru. Kataru kalong ha. Nangta tul pila select State Bank of India. Proceed for payment. So, increase scanning of UPI QR code is selected as payment mode. Then okay. Ini nede GRN number. Kenmau ban screenshot. Nangta book bha. Nane thok bha. Nede badon kamo. Okay. Kan mi beng sing ni nama rumah ngampat dep mo ban payment. Te internet banking. And ada ke ATM kom debit cards. Shubu ki parlok dan ki applicants ki bomdon ni ka ATM pila ban ai internet banking. Internet banking kemut pihak ban ai direct do account number. Pendap do account number nang ta sape. Hane ATM pade pi pendap do utu account number. U ATM number ngemut ban ong. Haga juga poru bat sape yang tu ngan klik hane submit. Yang ni ke pan account number validation. Pan account number ni ada sa enter captcha sa proceed. Okay. Hadin bapila ada ban pendap ia uni u account number ni te sependap ini u captcha ni dan ni ki dak number di bapau ni nang ta hadin kata labiang bisa proceed no. Ini dan klik ni betul proceed. Yang ni hadin bapila ada ban pendap lut ya kini ki debit card validation kajing don kam hapo ka ATM card kajung pi nadu ka kerteng nadu ki tarik bat ka expiry date bat usnem upin number bat kunjuru kene ka captcha lane kini kidak hangni sa proceed. Jadi kata kalau one gini reference number dengan show screenshot suai gini. Your debit card validation is done. Please continue to complete the transaction. And please verify your card detail to pay Mawkyrwat grass. Dengan verify no hang ni. And confirm no hang ni. Apa itu? Kalau mi lu tu kau yang tu. Nilai confirm no apa yang tu. Jadi in mobile ada ban submit yang tu. Payment successful. Jadi ni payment kalau successful nak benta itu ka push ke bangala apply. Tangkum ni nak benta ban pin le nak benta ka payment. Dengan payment ba pin le bha Laitkam state mendiri ban penselem kenang ba kanum expire kanega site Jila kapan iki candidates lan iki applicants baru ba pin page ba arsin laisin wat hadu shipo arposin ru page kanegi video kenang ba pin tip no ba pin apply bat kumjuru ba pin Siew ya kanega application fees. But saya simpan ngapat ya ki candidates lada pidang di kibadang tamai haka video buat ke channel ke jonga sengobha bapin ya share like but kamtam ban ya subscribe na ke bentai ki employment news kibadang wan kublai shibun.